Yayınımızdan esas mevzuları. Keriçte zavod işçileri narazılık geçirip iş ve aylık vermege talap eteler. Mikhail Saakashvili'nin ruhlovых сил muxlisleri ve politsiya xadimleri arasında tartışma olup geçti. Saakashvili firqasını resmileştirmege talap etti. Vilnius'ta işgalde yaşagan Kırım Tatar halkının vaziyetini muzakere ettiler. Bugün Kırım işgalinin 1188. kunu ketmekte. Efirde zaman stüdyoda sizlerine men Şevket Amatulayev selamlayım. Флеминг Сенаты Украина-Авропа бірлігі ile yapılған anlaşmаны destekledi. Parlamentin yukarı palatası kabul etken karardan son Ukraina-Avropa бірлігі arasında assotsiatsiyaga yol berilecektir. Kabul etilgen kararını Fleming kralı imzalagan son Brükselge yollanmalı. Ukraina prezidenti Ukrainlerini bu karar ile hayırladı. Наш экспорт до країн Євросоюзу зріс Avrupa майже на Birliği'nin чверть. memleketlerine ihracımı saman-aman 24% arttı. Ukraina birçok sahada Avrupa siyasetine yavaş integrasiya olan. Assotsiasiya anlaşması serbest ticaret alanına ve 10 günden son başlanacak vizsiz rejim kararının işe düşürülmesi pek mühim adımlardır. Це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до об'єднаної Європи. İşgalci mahkemesi Korçalacı tarafından gösterilgen şahat 2014 senesi 26 fevral kunu ötkerilgen mitingde zarar korgenini kozogine almagan. Şahat Ralan Osmanov Çeygoz davasının 121. toplaşıvında mitinginin Rus tarafdarları başlagan şiddetten son beli zarar korgenini bildirdi. Kırım'ın yukarı Rus mahkemesi bu tanıklıkını kabul etmegen. İşgalciler meclis reisinin muavin Ahtem Çeygoz'unu 2014 senesi 26 fevral kunu Kırım parlamenti oğunda ötkerilgen митингте күтлеви калабалыклар чыгармакта кабатлай. Akhyardan insanlar kelgen soň Rusiyaga kol tutgan miting iştirakçıları kaba hareket etmege başladılar. Olar militsiya xadimlerini türtmege başladılar. Böylece Ukrainaga kol tutup mitingine yakınlaştılar. Neticede Ukrainaga kol tutkanlarını işki azbarından çetleştirmege tırıştılar. Ukrainaga kol tutkan miting iştirakçıları koridor yapmaga tırıştılar. Bir-birini itekleyediler. Rusiyaga kol tutkan miting iştirakçıları işki azbardan kettim. Keriç Madin zavodunun işçileri aylıklar boyunca olgan borçlarını ödep zavod çalışmasını talap eteler. Zavodun birkaç yüz xadimi işhane azbarında narazılık aksiyasını geçirdi. İşçiler bildirgenine göre olarga da mart ayına aylıklarını tölemegenler. İşhane yolbaşçılığı paralarını 1,5 ay devamında ödemege işandıra. Zavoddaki iş yerine xadimlerge azbarını süpürmege teklif eteler. İyunun birinden itibaren Savut Sabah cexinde işine başlayımız. Niye yapacağımız süpürecekmiz mi? Süpürmege gerek olsa süpüreceksiniz. Mart ayının aylığını aytacak olsak imzalasalar tez veririz. İmzalamasalar 1,5 ay içinde vereceğimiz. За что? За 2000? У вас сколько зарплата? Сколько у меня? 2000 рублей дали. За что мне 2 детей содержать? У меня муж тут работает. За что я должна жить? Скажите мне. 2 детей чем я буду кормить? Ekibinge yaşayacağımız mı? Eki balam var. Akayım mında çalışan nasıl yaşayacağımız? Aytınız. Охереть зарплату. Mikhail Saakashvili'nin ruhnovых сил muxlisleri ve politsiya xadimleri arasında tartışma olup geçti. Vakıya Ukraina Adliye Nazirligi oğunda yüz berdi. Anda Saakashvili fırkası resmileştirilmesine destek göstermek için miting ötkerildi. Saakashvili halk deputatları Sergey Lechenko ve Yuriy Derevyanko ile Nazirlik binasına kırıp Nazir Pavlo Petrenko ile görüşmege talap etti. Nazgvardiya vekilleri milletvekillerini geçirmege istemediler ve tartışmalar olup geçti. Вы лично по приказу Порошенко и вашего хозяина Авакова зарегистрировали фейковую партию, которая забирает наши голоса. А вы говорите, что... Это брехня. Вы сейчас врете, к сожалению. Дайте, будь ласка, пакет документів. Дайте пакет документів. Значит, я пойду в суд. Ты мерзавец. Я тебе говорю, ты мерзавец. Я буду, к сожалению, судиться, потому ты что ублюдок и мерзавец. Ты не министр. Ты не министр. Такие, как ты, украли здесь Майдан. Ты сейчас на свет... Давайте. Напишите. И мне очень жаль, что вы опустился.
Киевде Укрспирт шirketinin сабық yolbaşçısı шымды есе меслячысы olған Виктор Панков атып өлдірілді. Белі олмаған шақыз қырмызы араба пенжересінден арабасы янына кеткен Панковның арқасына бір қачкере атқан. Услышала на кухне хлопки. Такие хлопки, как газель. Ашханедесе солғанына ешіттім, газ сеслеріне бензеттім, бірісі қышырмаға башлады, атеш açıldı. Пенжереден бақсам, енді ятам. И уже когда выглянула с окна, он лежал уже. Чоловік йшов до свого автомобіля, який був... Yol четінде тұрған машинасына кеткен бір еркек. Шатлар 4-5 кере атеш açılғанына ешітті. Селя шымды белгілене. Хадисе ерінден делелер алында жиле ярдым өлгенін айтты. Амелият әрекетлері де yapıldı. Констатувала смерть, але... Украина қапсызлық қызметі Яндекс Украина yolbaşçılığı қанонсыз Украин қолданıcılarının шақси мәліматларыны Русияге yolлағанını білдірді. Туневін қапсызлық қызметі Яндекс Украина шirketinin Киеве, Одессадаки офислерінде тентув кечірді. Шirketіні девлет қайынлігінде қабатлайлар. Яндекс есе әрбір қабатлауларыны рет ете. Технічна підтримка, якщо працює... Техники ярдым қыдыру системасы әр шей андан келе. Украина қыдыру системасы да анда yapıла. Все також там, да. Менеджмент компании незаконно збирав. Şirketinin rehberleri Ukraina vatandaşlarının malumatlarını toplap Rusya Federasyasına bereydi. Laf tek vatandaşlarının şahsi malumatı hakkında ketmey. Mında çalışkan yeri bulungan yerleri hakkında laf kete. Bu malumatlar istihbarat, informasyon ve diversiyon hareketlerini planlaştırmak ve gerçekleştirmek için Rusya Federasyasının mahsus hizmetlerine verileydi. Інформаційних та диверсійних операцій на території нашої держави. Франкистан президенті Эммануэль Макрон Русиялы Russia Today ве спутник матбуат васталарына ялан хабер тарқатқанында ве оңа қаршы өткерген тешвиқатта қабатлады. Бұны Русия президенті Владимир Путиннен өткерген матбуат конференция девамында білдірді. Макронның сөздеріне көре Франкистанда президент сайлаулары өткерілген вақыт бұл матбуат васталары өзлеріні тесір ве пропаганда органы кыбалы барғанлар Путин есе Москва Франкистан сайлауларына алақасы олмағанны білдірді. Russia Today ve спутник матбуат васталары ve jurnalistler gibi çalışmay olar teşviqat ve tesir yalancı bir teşviqat agentleri gibi hareket eteler. Bagdadta patlaулар нәтижесінде ең аз 27 кіші елек oldu. 100-ден зияде яраланды. Ислам Девлеті бірлешмесі месулетлікні өз бойына алды. Аль-Карада районында ерлешкен қавеханеде олған патлав 16 инсанның жанını алды. Саба араба патлауы нәтижесінде 11 инсан елек oldu. ИГИЛ дегилде эсас ве муим телекелерден бірі Русия президенті Владимир Путиндер. Бұнда Америка Бірлешкен Девлетлерінің Жұмхуриет фырқасындан сенаторы Джон Маккейн емин. Бұны ABC телеканалында берген изатында білдірді. Менче İslam Devleti terörist teşkilatı dehşetli şeyler yapabilir. Men musulman dini için kasvetlenim. Çok şeyini düşünüyorum. Ama Rusiyeliler Amerika saylavlarının neticelerini değiştirip demokrasiyanın temellerini yok edecek ola. Bu sebepten men Vladimir Putin'ni ve Rusiyelilerini bizim için en büyük tehlike olganını düşünüyorum. Қырым татарлары ешғалден 3 ел кечкен сон Вильнюсте Литвания ве Украина елчілері, тышышлері, назирлері, Европа парламентарийлері, депутатлары ве меджлис азаларының иштирагынен халқара конференция кечірілді. Музакирелер ненен екінленгенні мұғбіріміз Эльвина Сейдбулаева біле. Украина делегациясына кірген меджлис азаларына Литва парламентінің yolbaşçысы Виктор Спранскетис қаршылай. Умуми фотодан сон о конференцияны ача. Biz Kırım'daki vaziyetini dikkatlen kozetemiz ve biz Kırım işgalinin bağlı sanksiyalar yarımada azat etilmegence lahu etmeyecekmiz. İnsanlar gayip ola, Kırım tatarlar daima baskı altında yaşaylar ve biz buna boyun
егмемек керекміз. Meclis reisi Rifat Çubarov Kırım'da insanların akları kutlevi şekilde bozulğanı, ayrıca Kırım Tatarlarına karşı olğan soylarını kaydetti. Apiste onun muavini Ahtem Çigos ve Daigri Musulmanı uydurulğan kabatlavlar boyunca tutula. Tintuvler toxtamay serbest kutlevi haber bastalarına çalışmağa bermeler, meclis faaliyeti hala da Yarımada'da yasak etilgenini kaydetti. Geçken asırlarda Rusya imperiyasının hareketleri ve bugünkü Putin hakimiyetinin hareketleri aynıdır. Rusya işgalinin devamlılığının probleması bu Kırım Tatar milletinin var olğanı ve saklanmasıdır. Это проблема длительности российской оккупации. Rusya kanunsuz şekilde halkara akını bozmağa devam etkenine kadar ona karşı көрсетілген sanksiyalar lahu etilmeyecek. Bunu Litvanya Dışişleri Nazırı Linas Linkevičius bildirdi. Kanun bozulğanı için cevap vermek gerek. İşgalini tanımağanlarga karşı konkret şekilde cezalamak gerek. Akıbetleri de konkret olması lazım. Hem diplomatik hem de maliyevi taraftan. Ukrayna'dan tutup alınған territoriyasını kaytarmak gerek. Olar halkara aq boyunca Ukraynaga aittir. Rusiyaga qarshi көрсетілген sanksiyalar Qrimni qaytarmag'ancha qadar saqlamaq kerak bo'lgan fikrni elchi, nazirlar va konferensiya ishtirokchilari bildirdi. Munda egarda Moskva istilasi to'xtatilmasa, u Avropaga tarqatilajag'idan rahatsizlanalar. Розуміємо, що Україна б'ється не лише за самого себе. Ukrayna tek özü için değil, bizim serbestligimiz için düşman onlarının balalarına kelmemesi için kuruşeler. En esası sol bu fikirdeşliktir. Ukrayna'nın bütün memleketlerinin birleşmesi ve Rusya'ya karşı diplomatik ve hukuki baskılar olmalı. Тиски на агресора. Konferensiya devamında Skype vasıtasının Avropa Parlamenti deputatı Petras Auštrevičius bağlandı. Onun aytganına göre istilacı devlet halkara mahkemelerde cevaplamak gerek. İstiray devlet defalarca halkara mahkemelerde cevap vermek gerek. Onun için biz vesikalarını hazırlap dinlevler geçirmelimiz. Tek işgal ve takipler kala biz her şeyini kaydetmek gerekmiz. Sonra ona halkara mahkeme öğrenecek. Çokusu Kırım Tatarlar represiyalarga uğratıla. Hem Kırım hem de Rusya'da tutula. Biz olarga yardım etmek gerekmiz. Tek siyasi cihetten değil de maddi taraftan da. Konferensiya çerçevesinde Kırım Tatarı Samay Rustem Eminov'nun sergisi geçti. Litvanya, İlsu ve Kırım Tatar Akdeniz'i takımları halk yerlerini icra ettiler. Elvina Sidbulayeva, San Eminov, Vilnius, Zaman, ATR. Усат қазір олған сонки хаберіміз эфиріміздің бүгін программасы девам ете 45 дақадан шығажақ рус тілінде заман яйнымызны қачырманыз. Көрішкенже.